Hi Hi guys, guys. welcome back to the YouTube channel, you guys. Say Se hi. premier fwa ou mwen sou chanel la, welcome, se Diwe Family. E si ou deja abone avek chanel la, nap diyon mersi. Pa bliye pou like, comment, and subscribe ak chanel la, you guys. Subscribe guys. For subscribe baby. Partage channel la. Montre lot moun. Nou konen channel nou fon ti slow down paske nou pran tan nou pou nou fe baye. Paske nou kite deja la, deja ou konen se nou focus sou business, nou fe business yo grow, ase for nou fe l'ajan yo. So, nou te pon ti break, nap retounen konsa pou nou retounen. Channel nou konen pa grandi tak wè menm jan Yeah, tout pou jak res. lot moun. Pase we still new. Nou ti jan nou vo sou chanel la tou, right? Yeah, still new. Epi nou pa fe vlog nou menm jan ve an pil lot res moun yo. E li pa suppose konsa tou. Nou tout pa suppose gen menm jan de vlog yo. Dok wè nou pa fe tout vlog nou pa tak wè pipis bagay komedi bay sa. So, nou wè sa se an pil bagay moun a yise remen bagay sa. But fò nou gen tout lot diferent jan de Still vlog. de vlog, yeah. So, partage vlog nou yo. Comment, like. Yes. Yes. Sa Eris Sa- di. yeah, sa Mba kon Eris. sal di, but sal di. Exactement Eris, okay? Yeah. Yes. Di hi guys. Ni pa ble pale konye. But yeah guys, so nou pal soti de yon la, nan kote nou fe business, nou achete podi nou tou pou business nou. E So nou gen apal pick up, e nou gen apal buy. Nou gen- Basi kon moun la dan ki... An customer nou nan kote nou fe business yo. Sa nou fe business ave yo, and she wants to buy. Li ve achete yon zon. So li achete yon nan men nou, men sa li achete. It's like... Pou fol, on koule marron, li gen design marron, blanche, zebra, color la dan. So e koule sa li pou an apal potel pou li. So la ode zon, bakon si nou konen sa kez nou gen on business zon ke nou gen tou. So website la mette la pou nou an bay, Speaking Beauty. And li gen Instagram page tou, TikTok, whatever sa li ya, mem jan, mem nou, Speaking Beauty. So la ode, li vini avek an thank you card, you guys. Bakon si la devande, but e kon sa li vini. Thank you card yo. Yep. E pi zong na an dan boat la. E pi tou li vini avek call, pass separe. But nou gen lot bagay nap fe pou business nou. Ta pou koun ka fe lan ti jan pi simp. Non sell package. So, esou sa nap travay koun ya. E sa fe nou pa we nou kon sa but nou la. So, sa se package wap jwen nan. Le ou moun ore la plus gen label pade kon sa. But sa se official branding boat. Speaking Beauty. Okay, you guys? So, si nou bezon zon, kek nou just bezon koye la men nou, si nou pral an kote ki pa kom si, yon kote loin, yon kote ka pran nou, ou bien nou pare mette zon long na men nou pou an pil titan, press on nails, you guys. Ou just ka mette, ou ka retire lovle, sou tounen la ka ou ke ou vle kite l na men an ok, but ou pa vle kite l dou ka just retire l ou remette l ankon. Ki se sa ki bon avek zon yo, ou ka reuse yo ankon, right? Yeah. E pi tout moun kap gade video sa nap fe un discount pou low up checkout ekri welcome 20. Welcome 20, yeah, welcome 20 wap jwen, I think, kome pourcentage? 20%. Yeah. Yeah, 20%. 20% Nap ba 20% off and then sou vle achete ou ka achete tou nan. I'll get the website la. Yeah. Website la ekri. Very professional. Mwen kwen den vlog nou te fe, nou te monte kote nou te fe, tout photoshoot, tout bagay nou. Ke nou te monte nou sa nou tap regle. So yeah. So se sa nou tap regle pou an ti tan, but nap kontine vlog yo, nap menen nou ave nou jodi ya. Nou gen pou nan soti, nou fek sot ode yon smoothie. Nan Applebee's la ki, mwen achete yon mango smoothie, Jeffrey achete yon pina colada. So, nou gen pou nan pick up sa, nou gen pou nan Walmart la, ou bien nan Home Depot, paske nou mi kek chanjman nou vle fe nan kay la. En nou gen pou nan achete kek blinds, like, kouman di blinds a koyot? Baye pou sou, baye ki tou fenet yo. But yeah. Blind, tout moun yo konen Yeah, tout moun blind. konen blinds, yeah. Pase nou bezou mette kek nan lot fenet yo, so nan pal kade pou nou wesi nou wesa yo. Yeah. En just kote la jounen ap men nou pase hang out. So nap vlog la vi nou, nap menen nou ave nou. Kom Nap nou fe prale business. tou, nap fe business ansam, nap prale nan Walmart ansam, nap fe tout bagay ansam. So wala. Le fini tou, moun gen pou nou repentire ti kote na kaya. Paske Eris. Eris, eske ti moun yo so fe? Eris se chita pran pen, la pe kri nan mi yo. Chez nou,
Chaise yo pa jam gen. Kon ya RS ka mache la pe kri nan chaise yo. Yeah, we gotta clean them, yeah. Guys, te montre nou merveille, ti petit sa fait pour nous. Yeah. Guys, Aries écrit dans mes bagay qui est. Gardez chaise là. Bon. Gardez la chaise là. RS ekri la. Boom. RS ekri la. Ki kote yo ko? Nan miyo. Nan miyo. Voilà. Misa. Li ki fè sa. So, nou eme kay toujou blanche nou pa reme ken ti bagay. Nou pa reme ken ti bagay ki pa pop. Nou eme tout bagay pop. So, for mabay fè an repentire. Maybe nan lot vlog lan. Nan po kote ma pou repentire, lave chaise yo bagay sa ou. You know, pou nou make sure nou keep up kay lan, pou nou make sure tout bagay bien bel. E pa vwe Aries? Est-ce que pas vwe? Ou si tap sal kay la? Wap ekri nan miray la? Te pa vwe? Oui? Ok, an ale. So an ale you guys. Nou pral achete manje ya first and then na pral na Applebee's la pou drink lan second, okay? Yeah. Se sa pou nou fe, paske mpa reme ji yo gen Panda Express yo. Yo pa bon. E pa bon non, cause yo gen soda, mkwa yo gen limonade. Mpa kon sa limonade, but Yo pi bon le se. Le nou boy smoothie. Ou kon sa na pral fe? I want to look to see the recipe pou nka achete machine na pou nka fe yo. It'll be good. Yeah. Okay. So you got your little thing, your little toy to play? You got it? Mwen tablet la pou li? Qual tablet la? I think she have it. Yes, you know how to work the tablet? Pita den doun na fun take a walk avek Aries. Yeah, fun nou fè pou nou get an fè. Walk out. Yeah. What happened, Mama? Food? You don't want food? Do the tablet. You don't want food? Aris, let me get it. Let me fix it. 1 minute, please. You buy one? Yeah, right here. Oh, you're fine. I'm gonna fix it. Okay. First step, manger. Got me down, I ain't go to class. I'd rather die before I come in last. I ain't felt like this in a long time. I ain't felt like this in a long time. I ain't had shit in a long time. Just to feel like this, it took a long time, yeah. Just to feel like this, it took a long time, yeah. Just to look like this, it took a long time, yeah. Just to look like this, it took... Tout ba sa motivasyon. Gen la ou ka vle move California ou pa jam wè jan samble vet. California un bel kote. Nou te rete New York, ouè nou vini la nou pa jam rete pak New York kon sa. Si ase, de pou souffle la. Nap tourne, oui, but nou pa prete. Non, se sa mdou, nou move isi an nou pa prete pak New York. Kez nou mwen men, sa mwen fè pak New York. Nou men vi nou vin viv. Viv ma viv isi an. Ouè isi an, se la jan vin fè. Fè la jan ouè pi ale bak Haiti yon jou pou fè kalite bel bagay. Pase fò fè kalite bel bagay Haiti tou. Nou baka just rete isi an, nou pa fè ba Haiti. Se fò nom de la jan, ale bak, fè hotel, fè villa, ede kati yo, city kote nou soti yo. Se sa nou vle fè ultimately. Bate mwen pa, nou pa vini isi an pou nou vin chita, pou nou nan pase mize. Pa gen ba kon sa. Nou pa gen ba kon sa. Sa fèt se wout business nou pran. Ase nou pa
nous pas venir pour nous venir dire oh Moi, je viens vivre. et vivre nous venir vivre. Yeah. Comprendre? Vivre. So, pendant nous vivre là, nous mener nous avec nous pour nous qu'à vivre Vivre même tout, gens. yeah. Même gens où nous vivre là pour qu'à penser OK, qu'on l'autre layer à vivre après gens où tout le monde yo toujours montre chaque temps but nous voulons vivre l'autre différent vivre. Nous voulons pour haïtiens développer, nous voulons pour mentalité nous développer, pas celle garder vlog côté moun a fait prank bagay ça. Je suis content, je connais ça but c'est besoin garder bagay ça aller l'autre l'autre yo garder yo m'encourage nous garder yo pour si nous stress pour nous garder bagay but là venir là n'a montre bon gens bagay vie et pas juste bagay comédie parce que moi ça qui passe dans last 30 ans Haïti yo pour haïtien especially nous qui rete Haïti yo yo ban nous musique en pile. Tout le monde connaît toute musique, tout bagay, c'est comédie At the next light, turn right. c'est comédie à musique, tout bagay yo. So konya m'vle nous commence à regarder bagay yo économie économique. So m'vle pour nous garder bagay yo pour nous penser qui l'autre bagay qui possible parce que même m'a regarder dominicain yo moun yo avancé parce que yo dans last 30 ans pendant nous pas avancer yo même là avancer et quitter nous yo try apprendre quelque bagay yo pas te apprendre so donc yo même là yo vini ici dans Amérique yo fait série de l'autre bagay pour yo ka avancer tête yo et puis in return yo aller Dominican Republic yo refaire pays en tout. So You nous invest. you invest. So c'est comme ça pour génération qu'on y a haïtien nous commence à faire parce que nous c'est nous même pour qui fait c'est nous qui la cause Haïti toujours parce que en pile fois nous pas venir avec business pour nous aider pays en vrai c'est celle boîte pépé na vendre maman avant madame si la regarder ça qui te qu'on fait boîte maman fait boîte pépé maman si ça m'a fait boîte pépé go l'aime gon petit game me fait cacher petit game là m'a chercher game là pas jamais game là m'dou c'est là ils font photo ils viennent en 3 mois encore sur Haïti moi photo à gon petit qui me go c'est gel là jouer game là derrière maman nous new génération est pas seul pépé pour nous avoir Haïti faut nous investir Haïti faut nous faire belle bagarre Haïti faut nous faire gas station aider refaire route yo qu'est-ce pas de bail nous bien content m'a regarder toute bagaille canal yo qu'a fait Haïti pour ba moun yo manger faut nous retourner dans toute bagaille ça encore pour pays à avancer so faut nous belle bagaille l'autre différent bagaille pour nous avancer pas juste pour nous riche chaque temps et bah là Stay in the left 2 lanes. But this is why nous fait channel là tout. Yo là avec nous y a suivre, y a pral ouais. yeah n'a ouais parce que nous même là nous pas vle vivre gain qualité de vie nous pas vle vivre nous pas vle vivre Nous pas venir bay menti, nous pas venir faire blague, nous pas venir bagay, nous venir travailler. c'est ça qui fait gagner là au cas où nous ou fait des mois ou pas ouais nous poster vidéo parce que nous sérieux sur business parce que sans business c'est en pile fois c'est you know il pas ça veut faire il y a prend plus de temps but business après de faire au plus vite so ça fait nous sérieux sur business so ou pas ouais nous déjà connaît c'est ça qui passe c'est sur business on a pas rien encore ça me that's it c'est ça me veut dire on nous juste montre dans neighborhood là pour qu'à ouais
Sot pase de yo a mwen, on bon moun Dominiken. Machini gon plak Dominiken de yo. Bakon kes nan ok la. Dominiken a isi yo tout kote yo men. Mwen manje yo. Bye bye. Here is a pedicure. Eres, move. Mwen nou Haitien ki an dan la. Yeah? Yeah, Haitien. Lik manager. Oh, bon bagay. Yeah, mse di mi la 10 an, soti New York. No way. Yeah. Eh, vwe? Yeah, mse soti New York too. Oh, Il la wow. pou 10 an. Eres, kembe mwen? Monsieur felt at home, huh? Yeah, oh shoot. Mse kontan, wè, mi di ba, i pa jem mwen Haitien la. Nou menm nou di menm bagay la, you know? Yeah, mse mse, yeah, man. Okay. An nou manje. Let me move away. I'm gonna move somewhere. Mwen wè an kote ki gen lombo a Gen jot bo, chè. Yeah. Guys, so men manje ya. It's like diri avec fey, avec... E pa ti ak fey, no? It's like diri ki gen, li gen poa, li gen karot la. It's really good. And then viande nan, ki se steak. Apre sa li gen zonyon, piment, bagala nan. But it's really good, you guys. Yeah, sezi. Haitien tout kote, me zami. Haitien tout kote. An kote Haitien va, sezi wè. Haitien la. Sezi. Oh! Li pale kreol? Sezi 10 an mwen la. Oh, wow. 10 an. Ok. But yeah, you guys, men manje ya diri avec black pepper steak viande nan rele. Sa map chache am baka sonje. Black pepper steak, but it's really good. Eris, you ready to eat? Yeah, let's eat. Yeah, you eat. Eris, here, you want your own? I know Eris, sa pa boit tout jia nan. La boit tout jia nan men. Is that, which one is that? I think that's the mango. Vamos si ka kembe tout go. Where ka kembe? Of course, he got him busy. And he telman reme mango la boy tout. What's the other juice? Right here. Eris, man, thanks. Eris reme diri, and reme mango. Kon nou mette pou li. Yeah. Alright, let's eat. Pou ki sa activity sa reme ap chivoke Mario mgon sa? Pou ki sa reme kembe Mario mgon sa? Wap koupe tout dekoum. Ti petit reme kembe man. Sorti? What? What you say? What's that? It's a park. Park? Car? Ça doit dire car ou bien park? Mba hopon. Yeah, park. Yeah, bon. Guys, marche not marche, cause funny fè exercice. Sa ka pou me di nou fè exercice la. Nou marche. Yes, sa ka pou me di nou marche la. Fè bon jan exercice. Grass. Yeah, I see grass. Hey, grass lap di pou. Hey, zeb lap di. Ok, an nou kou jan bè fè machine nou vin. Koui. So de la pral desen, you guys. So na pral e back la kay. Yeah. And nou rentre bak an de. tomorrow na pick up video. Ou bien si se den yo ba nou fè la, now we're on the next one. You ready for the pumpkin patch? You wanna put this one? Are you ready to go to the pumpkin patch? Let me put a feet. This is gonna be Aries' second pumpkin patch. So cute. How pretty! Yeah, super pretty. Yes, wow! She loves it. You like it? Okay. Yeah? You like it? Water. You like it? Your turn? Okay. Okay, I'll put it on. See? Wow! See? Yeah, let me put it on for you. Wow! Wow! Good
Good job. Good job. It looks so nice. Okay. Guys, Josia son l'autre jour, nous allons dans Pumpkin Patch. Nous allons aller avec Aries. Aries, Pumpkin Patch? Pumpkin Patch? Il va aller. Last year, nous ne pas comprendre bagay, but Yeah, il good got job. a video qu'on a il shit up the pumpkin patch, so il va aller. Yeah. Nous va aller na vache pumpkin too. We'll see to carve. Par contre, si Aries ready pour Pumpkin Patch là, but nous parlons pour Pumpkin Patch. Et puis nous parlons, nous besoin mettre socks dans pied. Chaussette dans pied Aries avec souliers, so nous ready. Yes, so cute. So cute. So cute. Okay, you guys, not where. Let nous aller dehors. Good job, Aries. Good job. Let me see. Put the other hand. Okay. Ready? Hey, good job. We're going to the pumpkin patch, okay? Pumpkin patch. Pumpkin patch, okay? Pumpkin patch. All right. Let's go. Don't forget to like, probably pour comment, probably pour subscribe avec channel là. Pour channel là qui a grandi, pour nous continuer à poster pour nous. Share avec famille nous, amis nous, I don't know, but share the channel, you guys. So nous faisons déplacer dans le pumpkin patch là. Quand on arrive dans 30 minutes, so là nous arriver, nous monter nous dehors, qui j'en route là, pour nous aller, and then là nous arriver. I'm going to lash the pumpkin, you guys. So let's go. C'est tellement plein de monde. Nous ne pouvons pas jouer une partie. Mais là, tout le monde avait maman au vini là. Tout le monde avait maman là au vini. Il va démon, non? Thank you. Everybody and their mothers is here. Yeah, it's packed, you guys. And no parking. Genuine. Yep. Na qual parquet là? Pour entrer. Aries, you ready? Alice, you ready to go to the pumpkin? Aries, there isn't really a pumpkin now. Yep. So I like it on this one, you guys. So pumpkin, you have well belle. No, it might be too dark. No, it's not dark. I think I'm gonna take this off. Let me see if it's. It's hot. Yeah, I'm gonna take this off. Alright, let's go. Okay. Aries, get on this sun machine up content. Yeah. On allez, Aries, on allez. Vous pas prendre Jeffrey? I'm gonna take her. Let's go. Let's go. Let's go, Mama. Okay. No. You don't need to walk. Walk. Let's go. Pumpkin. Let's go to the dusty. I guess straight to the gas station. Alright. Two entrances. I'm gonna put it on for Aries. Okay, you gotta put it on your wristband, Aris. I just put a piece. It's gonna go in your hand, okay? You're gonna go see the pets. Put on your little feet. Wow. It goes around. It goes around.
done. Yes. Good job. Good job, Eris. Did she try to tuck it in? Okay, we're gonna walk around and see what they got. Can mommy see your pumpkin? Wow, it is so nice. Is that a pumpkin? Wow. You want that one? You're gonna get that one? Wait, somebody else named Eris. I thought I heard Eris. It's a pumpkin. Yes, come on, let's look at more pumpkins. Let's go look. Let's go look. You want to come with me and see? Eris a joué, you guys, na pumpkin yo. Hi. Eris Apalchita. Good job. You are for the nut. Yeah, wash your hands. You are for the nut, guys. Écoute, il y a pas de ça. Écoute, nous vamos ver à manger. À tout cas, beaucoup. Eris, look. Eris, look. 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 Look, mon cochon. Look at the pigs, Eris. Did you see the pigs? She making the noise. On. Eris wants to be the one that carry the pumpkin. It's too heavy. It's so heavy for her. Look, ready? 1, 2, 3, go. Whoa! Good job, Eris. No. I'll lift it for you. Go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go. Whoa! Let me lift it. Hold on. Go on that side. Eris voulait se lick pour lever pumpkin. Got it. Do it again. Here. Eris, do it again. 1, 2, 3, go. Good job. Can you clap for Eris? Yay! You want to do it again? This one here. 1, 2, boop. There you go. You want to go on the horse? Okay, come here. Can you push it? Push. Wow! Okay, guys, so y'a pral fermer, nous gen pour nous aller, and Eris tired too. Li ve aller la caille. Commencez à flicker. Li gen tan besoin pour moun potel, so. Yeah, she's Li tired. gen tan pour nous aller. Nou te passe. Actually, you got 4 minutes now. Si nou te passe un bon temps avec nous, merci parce que nous gade vidéo ça, pas oublier vous like, pas oublier vous comment, pas oublier vous share. Pour l'autre vidéo encore, n'a pas next time. Bye.